Nasapa pa nga pinagrurubwat tapos sumrot. Ngum apay nga taaya, no adda klase, uri nasapa ka agida, naladaw kalat nga makaturog. Iso nga, naladaw ka talat nga agriing. Ngum no, awang klase, nasapa ka makaturog, nasapa ka agriing. Kasi mat lang no, the work mo, bigatan no, maala mo tay turog mo. Iso nga, nadagsan to tay bagbagi mo no, sumrakan. Ngam amom, hindi ka lang naman nabubuhay para mag-aral o magtrabaho. Nabubuhay ka para mahalin ako. Okay, bye!